hanyuma kuva ku itariki 15 na 16 ko twarimo turwana nabo mu karere ka Nyamagabe na Nyaruguru. Ariko leta ivuga ko hari imitwe ifashwa n'ibihugu by'amahanga kugira ngo ihungabanye umutekano w'igihugu. Mwaba muri umwe muri uwo mutwe ufashwa n'ibihugu by'amahanga kugira ngo mutere u Rwanda? Twebwe nta mahanga dufasha, kugeza uyu munsi nta mahanga dufasha. Amahanga turavugana mu bya diplomasi. Iri ni itegeko ryihariye rivuga ihanwa n'ikurikirana ry'icyaha cy'iterabwoba. Turimo gukora mu gukurikirana dosiye igiye kugezwa mu bushinjacyaha, tukaza komeza gukurikirana ubwo nihagera igihe cy'ubwo tujya mu rukiko byose bizamera.